Ljudi su ono što pokreće firme, oni su najbitniji. Naša ideja je da u firmi gradimo ljude koji su lideri, koji mogu voditi svoje timove i razvijati samostalno na kraju dana svoje projekte i tako doprinositi našem društvu i našoj struci. Odlučio sam biti predavač Skillboxa, ali držim da znanje treba dijeliti, da ćemo samo tako kao industrija, a onda i kao društvo napredovati. Nema jedinstvene formule za uspjeh, ali ima par stvari koje mogu ovako istaknuti kao savjet za nekoga na početku. Raditi uvijek sa ljudima koji razmišljaju drugačije i izlaziti iz nekih tih svojih komfortnih zona i samo tako možete napredovati. Moje ime je Gordan Turković i ovo je moj Skillbox.